Perjalanan Mantap. nah gimana bro? Mantap, seru bro. Wih, oh iya. Seru medannya, tanjakan full. Wis, mantap. Mantap sama anak-anak. Mantap tanjakannya. Wih, Luar biasa. wih mantap deh ya. Wih. Luar biasa. Bedanya hari ini? Alhamdulillah cukup apa ya? Bertenaga. Fisik. Ya betul. Apa tadi ulang coba? Oke, mantap. Bagaimana hari ini? Hari Raden ya. Hitam. Balik ya. Mantap. Next. Keram. Keram. Ya, jadi minggu depan kemana lagi, Pak? Saya Yusuf. Oh, minggu depan ke Yusuf lagi ya. Oke. Sip. Mantap. Oke. Selamat jalan, Pak. Oke, selamat jalan. Oke. Mantap. Wih, apa? Pak Irfan tahu. Oke, mantap. Wih. Satu video sudah kita tonton, subscribe.